HETNA BELAP Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong Vannoi mun chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom ke ta hote tuni December ni sim thumni ho a Thusoh Lahkhom ho Vannoi khan to na lam a aphalam hi han asilang mi zongle kite na nei jingle khang to ji United States in gamsunga achi sa phan ho sang in hata a Bible zo la hi akiti achi sa October 2024 akipat Bible ke zo do zat hi 22% in akhang in hi Wall Street Journal in ata alang dung zuijin Bible hata zo la hi azi tampi om in hi chohola achun mi pi lungsunga lagaw a mun'a holna ke bezing ze lekhazu retailer mi pi dei sa ta hilson'in le zo marketing strategy Aheloute gamkai chumchum mi pi dei dan le akhang akum pu dungzui a dei dan ding ta semova capitalize about o hi ekiti chule Bible version chumchum ho mambai ta le agong chumchum a asem o hi ekiti gamsung hi hau cham na sang ta adop sangwang over Bible ngai cha na asan jing hi kidang ta khajang chu a hi Pew Research Institute te ta lang dung ju in United States gamsum pumpi ami pil hing zala a person somni leget hi ho nei lova ki heu hi ahilna Bible ngai chat na akhan jing tolhan in 2019 kuma Bible 9.7 million anazo do zo uchu 2023 kumin 14.2 million anazo do zo ovin hi Bible lekhabu sa Helovin digital format le athu akisai tho audio version jongai chana sangjing e akiti nisi a Bible ngai chana apunjing hin ha sat gan thailai ta mi piten Bible hegil numna nei dan ove sa in hi Vannoi za garman cha lama sum korveina ti chu asim le akicho na lam a ha te in akal in hi achi sa 2023 kum sung sia garman cha acho na lam a 4.2% ti chu $632 million in akhang zove hi chu hi adia Ukraine le Gaza gam sunga tanglova gal umzi le Asia gam kai sunga gal Hong do jing theiza umzi hi ekiti hitya nitina akal jing hin mihim hin ko tampi adinga ti za umta hidan ata lang e azi chu sipai te man cha ding galman cha lama asan jing hin mihim te chunga manading ma hi si hi tu chen hin United States chen Vannoi za galman cha ho zo do tampen he signalizing US company somli lekhat ta in Vannoi za galman cha lampang sumkor vein lama ke khat chan chunga thanai na nei u hi chule Russia rosoboron export ten galman cha akun sumtong 49% amuzo vin hi alangkhana Asia gambung sunga chamhla gamho adia South Korea Japan ho gamkai sunga chamna ho se theiza he jiun ama chama agam sunga kun galman cha semdo po do na 30% in asuha zo vin hi hiti ho hi India injong Vannoi za galman cha semna lama machal na hata in anei do ovin phat masa pat Russia anga akingai naw hata in asunim zo ovin hi agama sepei te lam kho sa na le kining su na akhan jing to hlan in akika a milham simsen lo hin kho lemna alhung jing in hi 2024 kumsung ka jinga gala to in him sanga simin thina atu tan hi hechin ava sa chu modern warfare na to thaina tha le phatlo dan mu chi the hinla himna thar galman cha asum kol veina nei hon chamna le mihim hin kho sangin hi cha ko na atung zo chunga ho sa na anei zo ve akiti achi sa November ni sim somna kha 2024 ni hu a Boro Bekara subdivision a Jakrodol Karongmuna Kuki volunteer so mi som CRPF hon melsita anatha ho postmortem report het hita hi report ki modung zu in mi som ho hi anung langa patna mai thal a montam ta ki kap hi het hi am ho cheng lungdam sa chu Silchan Medical College sa potlut an hiwa hichimun a chu postmortem anaki bol hi vir hi am ho ta sa chung anung langa kun mei changtam pi na kha ova amalanga alian do no hozong mu thai in aum ekti chule mi somla achun feminine kong multe kumsom thumna khat Francis Larjarlen kumsom nilanga Larsemlen Mar kumsom thum chule Henry Lasanglen kumsom thum ho hi amitu aumpoi ati hi cho mi li ho bana adang mi gup thi ho chu hile
ram nei lian akum somlako rol nei sang akum somthum Robert lalnunglong akum somlagup Elvis laroport jote akum somnilkhat Joseph lalditum akum somlako lalthanei akum somnani ahivin hi nam pasal hangsa ko phalho lungdam sa chu silchala kun army chopper in Churchampul district hospital mokha in November nisim somnagup chun anapolot ovin hi indigenous tribals leaders forum Thusoh in asaina achun amho lungdam sa voilum nehi December nisim ngani hole mi pinzana na sangpen a Martyrs memory park Sehken mun'a umding ahi ati Lahkhom Area Protection Committee in Janhi ni ko a press release ahin so do na achun dalyang mai post and video kiti khat in video clip khat chung thu printed le social media a ahin ta do na achun liang mai in khat Lahkhom Kangpokpi district hopsum a Kuki thal choi hidinga kin mohon anabulu ove kiti hi LPC in japi HETNA anadwan budin hi Jingmang hu a chena in ho kibulu na hi akinai pi pem police station a FIR abozo adu hi Kuki mi piti ho media a suminse masang uwa in nei pu in ipizia a in adala ham ipibola Kuki chate HETNA beya ango ham chena in dal hapa chun amma akingo ading hi Naga te to kimelma Aheloute u asayun Thildi lo hel Kuki te chunga ki bolgot na hi ati Lahkhom area hi jatlanam chom chen khomna mun ahin thil khat alhun le ipibol a Kuki te kingo azingham phachina ipi ham tuni chan geya kacha naga te in ima kilo lo hi agyal pha lo ham hichilai a liang mai in bitna ding hi Kuki te mopo na imacha ompon ven bitna ding angi enazong am khapon hi hichizi chun koiman Kuki te khut causing dawhan HETNA lawa kingo ana chung thu a hi ngaidam ahung thumlo ule dan dung zui a in nei pa chunga LPC in panala adig hi tinjong sebe in hi Kuki Students Organization KSO General Headquarter in National Testing Agency NTA in UGC NEET Exam Center Churchampura honade in na abovin hi hiching in a lekha chu KSO General Headquarter Education Secretary Thangmoi Haukimin Dr. Sadhana Parasar Senior Director Examination NTA koma anabol hi KSO lekha thot in asaina achun Infar Center hi thelodan ata alang na ban a hoibit na poi ati chule hichi center hi akin theipe na hondo a hiding a candidate hon December nisim somlani 2024 apat examination center preference correction window ki hona pat akikoilu theina divin tipna abol in hi Gamsung Vaihon BJP le Anil Kalapang kiloi khom hon achil hazing MP taw khom na su boi ta loading a kinup to na nei tol han in Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju in leisimni Tuesday ni apana Lok Sabha hi han raja sabha hi zongle phata a chil hading hi taitin phondo na nei tai hichi kinup to na hi Speaker Om Bela Imparti alam kai ho ki mu pya akun hunglol hingding a hi tin thopon chun asai e Adani Group lamkai lubu Gautam Andani le company lamkai dang hodang ho chunga sumla pai ni agu na le jobol ho chunga impia Sehkhom ding hitin Congress ten tanglo hil in a phutjing mun hi hechito kilhan chun Uttar Pradesh Sambal mun'a boino hole Manipur boino ho jang sei ding hitin hangsant in alungnu mona u aphong do ove Indian tui chunga spelam kailubo pen Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi chun India gam in kumsom sunga ga sa na kong sip hole kong dang khat anai beding thu aphong do in hi heji thu hi jan hi chun New Delhi a Indian Navy Day man a hina ding chung changa asaina a Indian Chief of Naval Staff chun asai do in tu din mun a hi Pakistan chun China ki thopin in galsat kung asimu hidan jong apong do in India gamsu si thading a tui pi chunga chatlo omle Indian Navy ho chun dom bu jeng thading a ki go jing sa hi zong ati Churchampul district sunga se in apezia pengdo na crab typhus case apung deu in tukum January apa November nisim somthum 2024 ka in crab typhus for na ve mi somgit lakhat om e integrated disease surveillance
program IDSP in scrap typhus document data record aboldan un health directorate infar apat scrap typhus na nanay ho het do training a testing kit to 2019 in lamka Aheloute banin hichikum 2019 in case ko mudo anahin 2020 in case khatcha an umpon 2021 in scrap typhus na nanay mi somnal nila a khat athi in 2022 in case somni lagu laa mi khat athi in 2023 in case somna khat laa mi thum anathi ve tu kum chizing 2024 in case somgil akhat mudo ahitan scrap typhus ja thi officer in hi zongle hichinet na athi hidinga gin mowang e kumgup chita 2019 apa 2024 ki ka in district sunga official record dungju in scrap typhus ja thi mi nga au mahidan mel che hi e dunia ding in Thusoh HETNA in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chebe